Ahaya Kuta. Abrante Umutan enemy. Why no Bessia? I'm on it. Abrante be Aquadawo, Prestea. Ah, when some BC Basa. Boy, Nyamisho sadane daunya ebre ehye na odofo sabre ya me ne wokase de ni kokopiem the western region ye Prestea ye bibia koso ayese ye mentime ho ase bi ana sebio nkofo bi hu ne se de abnormality bi akoso eno nti no wo monam so atu wo mani ede esi abrante bi a wo suspect sem ye oye gay ba ne trumude LGBT ye achese ye o man Ghana de achese ye kasa edi etia ye mpene eso enya de se ye ni eje eho ana se ye mpese ebekoso wo mayi mu eno nti no ye sority ano wo hu se abrante yi de wo no wo de no ho ahye me no nam so amachese wo mo assault no in a way enam so ma abrante a wo no nso so ndodo na enim no into the media fraternity no kwadwo Sheldon de na no ato ensem no emu na nsem achese wo ba be ka de afa assault a wo ma assault chirechire ni no wan fa so bo na mbo bia se MP wo oye omayimu na odofo enesen ensem no emu enchiremu enie ochirechire ni anidi entimi ememeto odwa chese wo Prestea that was the western region no emu enom wo mo echiremu na chese wo no de se de yankopon ebo Adam na wo bo Eve ede ema no se wabo ne se so boafo ede amano wone no ntimi emfa adwene na wo mo enwo na wo mase enore sempo anu anwea no wono de waye na adwen se da bi oba de wo mpe na emom ne yonko bema ena wono de na kono no wonya atenka ede ema no nti wono so ebefa sa kwan no so no nso ni natimi ede ahyiemu na no na chese kromafo a wo mo ewo empotem honom no ete ya na so wo mo hunu se de nneoma esi ekọ ewo checheni no ene ne yonko bema no entem no enko yie nto ene wo mo epin ede eben no na ebre wo mo pin de ben no mo hu se da bi se na dwumadie bi se ena ekoso no mo se hene ha yempotem ha kromo ha sei ena wo ba di se adwuma no na den akire de ben ena wo ba kire ye ma ewo kromo ha no sei ya ba se chirechire ni ebra ba kire fanim de ebra na ma enkwada no entimi nya entete pa won titi ya wode ebanie na ene de na wo ba kire enkwada ene wo mo se wo mo mbru chirechire ni ya na adan na chese asem ye koso wo Prestea community ani din ede Blue Town eho na asem yi esiye ene wo mo so chirechire yi mo okay ya mo akwa baba the powerful studio hey odifo TV ade achi bia ye ti asem fro ade achi Prestea ni ahaya Kuta abrante umutan enemy waye no besia ama one abrante bi akwadawo Prestea when some BC Basa. ni wo mo bro no pa eyem emfonyi no mo amuhu ebi ewo screen no eso se na tade de ene wo mo atete no pa eyem ne nyina ye se wo mo mpre masa LGBTQI+ ne de keka ho no wo mo krom honom no wo mfa onfa memehya ase se ebi koso mpo wo sumase na wo mo ni mo mpa wo mo ma ne de yi emmemme ya de ase bi nkrofo be fro se okay wo bia ye dia nso memiso metimi aye because ye nim ye bibi man mu se de nneoma esi etiem ade no wo bia nya ya wo be ye na so osuro se wo beteki the rex no enti ene so obitimi unity na wotimi show the vim ne vigo no e kire se me de me okonje aman ageman me de meye
ene de bebe bia emra na ne nipa ne ye na wo mu se anamonto bia na se ya antwe nipa no so okwan boni bia so de ho na ne obehu obi ade ne ho agime no na nam so na amai ye ne social media obi etimi ye de opei obi etimi yi ne ho because obi ye ne ya antea no entie ne se ya antea ne de ade ntino no de obeya ye betia no na kwadwo Sheldon any ebo video no eso no chese wo no so ede nanom eba ababetu ensem no emu ebie na through the video no sika official ene de kwoto Twitter page no eso na kwadwo Sheldon ekwoto ete na so retweet ye na otro say blame Sam George for this nonsense, blame him. Adenti na yem blame Sam George. Obi ka say na hwan krampo ene Sam George. Yewra oye honorable ede emma ningo pram. Ai oye MP ede emma ningo pram a member of parliament pa emua. Na wo kire mu say yem blame no. Wono na yemfa sobo no emmo no wono na chesese de enkombre nyina yi se enkofo timi to hye obi eso etimi tietia obi fa ahodie so no ne nyina agina wono eso enu nti no yemfa sobo no embo ono se yetimi assault a male teacher ewo Prestea to be precise Blue Town hono mo eno na nensem no enyina agina eso se de enim se yewra Sam George was sorry ejina for a proper human sexual right and Ghanaian family value bill. Anti-LGBTQI+ bill. Actually say, or de eba to abonting. Say one more enshare. Now one to me and pass that bill. No, na entimi emwa because Trumutu ene se bi o se ema ne wo mo yonko ema wo mo ebe ye tafribomski ne de keka ho ne de ohu ne se eno emwa ebe sei oman no na emfa entity ye panso so emma ye daache emma no na enkane no na oman Ghana enye sa na etie na sa enuoma no the western culture enuoma sebio omo the outside advanced no countries no wo mo ohun ne say normal say be ma ne yonko be ma ebe have affair oba ne yonko ba ebe have affair wo mo enkasa emfa entia wo mo sponsor sa enkofo no wo mo enkofo asabi wo mo so dem ta wo mo agenti wo mo ne say wo mo de eba wo mai mu no ebe say bibi man no yemfa emba ye mai mu krampo no de ema ne mema de krampo ye hu so agenti ensem awo mayimu ene be matimi ne ma be nan da na chese wanye mo nyina aboma no nkrampo ne yentimi nsovoye na yesa de mema ne mema de ebeba ema ne ma de ebeba de ene wo mpini ntie no nanam so ema wode proper human sexual right se proper no wote ase se ye de wo se kwan yanyankopon hyehye wo nyame hyehye mu se de ode nhyiamu ba ye se wo ba ne be ma no enum ene wo se yenye de yenje emfa entum up till now all those say bioyi ede nya de say chese koso anase ye unu eho anamonto bia ede nanso so no senka yewra Sam George according to kwadwo Sheldon said there were den nsama to jana mechemu de amamo no wochemu senka yewra Sam George amfasa proper human sexual rights and Ghanaian family value bill no amam anke name wo bi ne yonko bema ekoko have affair will be any right to say wotimi de invading into their privacy so kwakwa bo man or be assault wom in any other way enti no wo hu ne say yewra Sam George ama ene sanyoma we nyina ekoso eno enti no subo bia yemfa embo eno na no na dodo na ka say oh na kwadwo obi asebio wo ye babunu you are a young and vibrant youth sebi because of a year with fame and I say onyoma wo ye the media space no and now so much as a enkofo follow followers and ka obe use wo platform to educate obe use wo platform no to teach the good values and morals the do's and don'ts now who momo ababonti say yem blame obi a all standing against wo so obi a want a right there when you say freedom of them, freedom of this, freedom of that, your rights, your way, you will say. Now so no. What right no must it infringe on someone's also rights?
because of say eya wo right nti no won so betimi aye de etiete obi fa ahode so for all you know ebia na nipa na asabio be ma na ne kwa da no ebia na onye okay with it but because of emwa bi a wo pe ana bibi a wo hwehwe e de free eye nipa no ho nipa na aye den aveli ne say mebo na emom sei na meye e de aye den atika no a onu nti no amemene mfi wo hia mo nti wa ye no eno na wo accept and asa wo gi atum say ye makwan e ma wo bia enye de wo pe eno na amadodo na ka ne say da bi ye wo mo hwe eye the aspect and asa bia ya eye kwadwo sheldon edensem no efa na entwa ye eno nti no won san emra bi na wo mememe chirechire mu ni statement I will make it yes blame some judge for this nonsense no wo mra bontin no mememe chire because nka wo na wasa wo nkasa emfa emma eye the vulnerable wo na wasa wo nkasa emfa emma eye the less privileged na wenya eye the platform na say wo nkasa emfa ma the less privileged wo nkasa emfa ma eye the vulnerable ye dem say eye with the media people no you are the fourth arm of the government ye eye the three arms of government need the free one you are the fourth anka ye hu ne senka mo nsusu no mo kan eba na mrahye ne nneoma bi anka mo so mo kase yeye na se mu tu sa na mo bisa na se mu use eye mo space no for all this dia ene ebeye den na yentimi attack eye the media personals e wo mo enkasa ye bi mu ho ana se wo mo so wo mo anamuntu because obi hu ne se wo kwa kan wonim eye ne nkrofo bi so a wo mo so eye against eye de ono kwakoka enti oni obeka na no atum ye boa anase ye sen enti ebi no hu ne se we de eye kwadwo sheldon wonkom nonsense emra eye ebim odofo boni bi wo mu se obi hu no se ade we de enye ye culture enye ye tradition eno nti so obi ya mesi ne kwan odo se obe assault eye obi ana wo bebu obi no eye ade etia ye mra wontimi fa mra nhwe won sam embu eye obi e de nanso so no se wo betie nipa no ama nipa nani aba ne ho so na wagyae ne bone ana se wo betie nipa na nkrofo a won potem ho no mahunu se ade we de ye mpene na enu mom ebe boa ebe pevi we e de ama afofo ana se ebe gi nkrofo afiri wo haw mu dan se ubejai na wakawa no atum na bone na koso na de wo hawaba no emu de he ena ye hwehwe ye fo bone so ana ye fo papa so wo hwe kwadwo sheldon the response awode aba concerning ye Prestea abrante chiche ni ya chese wone eye no yonko bema akwakoda no nti wo ma assault no a wo hu ni se ye blame some judge no one ne ye adwen ana wone no enye eye adwenkyere no Fabra ebesum yen ewo your comment section. Now like your videos, now share on all the social media platform there so now follow yen on all the social media platform. Media ene equia sikapa makram.